Start mo na kasi nag-start na ako. Start na. Sige, start. Broadcasting live from the premier City of the North, Tuguegarao City. This is Da. XFM 95.7. Ang page YouTube. Meron na. Animab ba? Yes. Bakit wala pang nagpapakita sa YouTube? Nangiti ko kito yung internet ta. Hindi na yung makikonek ka kanya ta. Nakakonect na. Ang gusto mo sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait, foreign countries. Siyak ni Manong Jun, Siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. It's another Sunday with the 4-Decade Dough. Dito lang po, syempre, programa ang numero 1 dito ay Cagayan Valley. Adda kami Manen, dito ay 104.9 XFM Santiago City, kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Yes, kita man balanse ti timot tan. Napigpigsa dita bagim. Okay nga Rod, ayan medyo sabali man na po nga set up ta at this moment. At dito kami apo Tuguegarao City. Ano ti address na to yun? Talaga napig sa ti memoryang? Gosi Norte. Gosi Norte. Ayan, Tuguegarao City. Nga Rod, for your request and dedication apo, please feel free to message us over 0905 808-1259. And no kabisado may lakit di ken hang kami pengen umumangan ng kang kansyon apo ay ket tiraen medeta. Ayan, nga Rod, good evening kadagitay. Good evening. Amumutan, di post ko to ba i-Facebook, good night, diba? Good afternoon, kada kayo amin na po, nga madama nga aga scroll, kada kita Facebook na, ayan. Kada kaya po manariman nga biyahe, mangmangan, agpalpal pa, maturogan, damdama, da nakaturog dita. So, pagin inaw. Apo, kasi pasagidam sa Amoy kas kastag at nalimpyo, tipa nagbobuok na tatadata ka uncle mo nga ambong. Elison ka naman Elison, ayan. Papintasin tamo DJ nagan na Elison. Okay nga Rod. Saparan ayan, okay nga Rod. Aji agtariman ti aircon di balayahan tapay nga ko. Ang tapay nga imay. Okay. Okay, for our first piece, may saman nga pang-copyright nga sonata balong ta, mapan kanya ta tiganan siya. Okay, our very own piece. Ate mo lang ti first piston sa ideya. Yeah. Ditoy. Nagbalang ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali japon na matarasanin awanin ni Ilocanan nga ang mamuki di panawin. I want
day di narumpi, ano umisan mapagbingi, atay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumaputi. Ay awanan, tingkang isala, tababaketen tadititing, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intarayda, anusan minti babaket, tanubong malse ay napiket. Nagbaliw ang tipanawin, di baby, ken ni nene sa balin la dawanda, no agkawesda, kinurang tela, pati pantay parangda, awan ti prenot, pag-aakda, awanen ni Ilocano, nga mamuki di ununana. Ay awanen, day di narumpi, ano umisan mapagbingi, atay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumaputi. Ay awanan, tingkang isala, tababaketen tadititing, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intarayda, anusan minti babaket, tanubo malse ay napiket. Ay awanan, tingkang isala, tababaketen tadititing, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, timaisala, intarayda, anusan minti babaket, tanubo malse ay napiket. Iyakar ta damdaman deta. Madi mo nga rin mabaling iyakar-akar di wire natin eh. Ayaw, Kayang pa yung mga gawatin niyo. Kaganda yung actually. Nagpasango ka, basit ka ta. Ta ore ta nalawa pa itanay sango mo. Nakadikit ako di kameran. Naka-close up ano ka. Close up ka masyado. Sabi naglapat timuking ko to kita uma tamuging. Anyway, kada kita aman na rin nga agbibuya ti Facebook kada YouTube. Ano mo ko nada. Wan apa yung umpay magparang dito YouTube ni nga ako comment. Ti Facebook atan actually. Kuna na ni Jethor Ming Lana na impangal daw Sir June ken Sir JM. Dato wire na Request ko man di kantaan nyo nga di kuton ti taltalon. Ken shout out kini Uncle Boy Aman ken nilakay ko nga ni Jeje dito'y barangay Rogus Idol agyaman. What is barangay Rogus? It's me, Jocelyn. And kunan naman ni Sir Art Son Marian ng Bangaldo Idol watching from Saudi Arabia. Pa-request man di Uncle Birding Idol. Ken kunan na pa ni Kath Pungtilan ng Bangaldo Karuba siya ni Kathleen Pungtilan iti nagilian Isabela. Dahil man si Siwit Karuba kunan na. Panapay ni Emilian Paul Lagasca, yan, Kablao Karuba, John Mark, listening from Jadi, di Facebook mo datoy. Itatawa mo dyan, 95.7. Facebook ko nakita dito ang sonata. Okay, at this juncture, we would like to thank Apo, the Jagijay nag-imbita kanya medical man dito to Tuguegarao City. That's why we are here. Thank you so much. Iti familia ni Manang Lorely Baldoria. Yan, happy birthday kang ka. Tunubigat. Actually, it's her birthday. August 4. Ayan. And, syempre, greetings from your family. Dito yan na Tuguegarao. From your kabsat Manang Babet. Babet? Bambi. Bambi, Bambi and family. Ayan. Ken syempre family ang Batali. Kini Auntie Norma. Hello, thank you so much for inviting birthday us. naman lang tanga August sa ni Lola Mama tulong 8. Okay. Tulong 8. Okay, God, may sabi nga sonata balong. Gerigan na kasahan mo I don't want a big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it all.
up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Good PM, sir. Request naman ti 7Cs. Marites Mateo from Malapat, Cordon. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Carry pa rin. Carry pa rin. Kanigid kami tapos usudog di kanigid no ka. Hindi makontrol unay no. Kaliwete di ba? Kaliwete. Hindi ako kaliwete. Kaya ang kumakontrol tabaga sa bali, di mapindot ko. May isagot, may sagira dyan di wire. So, Okay. let it be like that. Okay nga raw, dito oras, alas 12:17 nga dagos na po. Katuay lang tapo dagiti pagayami o katropang June. And katropang John Mark. Okay, dapat request ito. Idol, malo-malo man, tabals yan, taga Hong Kong, kan taga Dolores, Quirino, Isabela. Aming piyesa po, dito, pasensya, dito malo-malo, well. Okay, taga Pulot, tisunata mi, nga taga Hong Kong, kunanan ni LC, Jua Vencel, Labutuan, Bergonia, Adeltan. Apo nagatitidog din na ganyo dito So, Facebook, kaya, nagriga nga basaan. Ano na jay ko lang? Taga Pulot. Okay, taga Pulot. Dagita apo ti mapatgan mi, dagita kan-kansunin mi. Okay, ready? Denggem mo biyag ko, denggem tibaga, ay ayatin ka, kasta kamat kaniya. Denggem to'y aso, iling to'y puso, nabayag lang idin, aditan na dinini. Denggem tuy gutob, gutob tuy puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay ka tuy sibay, puso umay payapay, tatnon maep-epan, iliw ken senay. Ililiwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Inairot nga rakop, abuyugan ti asasog. Ililiwet ti agad nga samsam, itnyan tagapulot. Asa bayam ti ap-aprus, sa papiras di bukbuko. Ililiwet ti areng-eng, magtitiling iti lapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwat ko na iken ka. Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y aso, ilin to'y puso, nabayag lang idin, aditan na dinlinig. Denggem tuy gutob, gutob tuy puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay ka tuy sibay, puso umay payapay, tatnon maep-epan, iliw ken senay.
damdamo tinairot nga rako abuyugan ti asasog ililiwet ti agek na samsam itngem tagapulot asa bayang tiyak apros sa papiras ti bukbukot ililiwet ti areng magtitileng iti lapayag umay kan obyag ko mailiwag ko na iken ka ililiwet ti karinyuni ayat ti damdamo tinairot nga rako mabuyugan ti asaso ililiwet ti agek na samsam itngem tagapulot asa bayang tiyak apros sa papiras ti bukbukot ililiwet ti karinyuni ayat ti damdamo tinairot nga rako abuyugan ti asasog ililiwet ti agek na samsam itngem tagapulot asa bayang tiyak apros sa papiras ti bukbukot asa bayang tiyak apros sa papiras ti bukbukot. So, that's it. The song called... Tagapulot. Okay, agsalat na yung arudan. Kunanan ni Manang Chato, Lazaro Mangligot. Hello, good afternoon dito sa Pilipinas. Madi ka muna niya ti Tiyempo dito tata. Aha, US. Okay. So, kunanan na pa inikab sa Nelly Valiente Mariano Heron. Nelly is watching. Yan. And shout out idol kini Junicio Cablayan, ken Inang Lorenza, tapos kini Tiffany, tas Alexa. Thanks idol from Paul Kennedy Cablayan. Ano pa Dito YouTube mo ni White Clips. Kaya na, happy Sunday idols. I would like to request your song Yellow Rose. And shout out to my mom and my brother. They're watching right now. Idols, God bless you always. Thank you so much. Kunanan. Ayan, sakbay nga kantahin ta dagita kwada, dagita kalikaguman da nga mga gaan nga sonata. Saguta man ti maysa nga sonata ni Ate Chato. Ayan. Chato, okay. Ate Chato is maysa kadagiti nagkakaon nga broadcaster dito sa Santiago City. Aha, malagip ko launay DJ stasyon nga DWSI. Okay. And here is a song for you. Nga makas lang ko mabirukan, DJ kahit mo kantaan para kanyanan. Wait, birukan. This piece reminds me of Uncle Nick David during your early days. Yan. Para kayong ka, Ate Chat. See the tree, how big it's grown. But friends, it hasn't been too long. It wasn't big. I laugh at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came, she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb but kinda smart, and I love her so. And I surprised her with a puppy, kept me up for Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd be sitting there and crying over some sad and silly late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I love to be with you.
If only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess she could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing. She went away. And honey, I miss you. And I'm being good. And I love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed. That's honey love. And see the tree, how big it's grown. But friends, it hasn't been too long. It wasn't big. And I laugh at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. And honey, I miss you. And I'm being good. And I love to be with you. If only I could. Kala ko, balaseng ibabala mo. And here's another piece. Let's go back to the younger days. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. All the sweet goodies, every shimmer-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where it's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was years gone by, and the good times that I had, makes the day seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt for
started to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. Okay, that's all for our first set. Agsubli kami apo with more songs. Kapapasan di subag mo manunga palagip. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipuli ti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipuli ti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipuli ti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipuli ti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw.
Dahil tiket gaputa di Santon Plus Gold, ket addaan tiramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti premium D3 soft gel capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyama na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated. Nakaon na ako eh. Manarimaan pala. We're back and still with you, Katropang June. And Katropang John Mark. Dito lang abo, numero 1 programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM gan, 95.7 XFM Tuguegarao. Alright. Santiago and Tuguegarao. Exciting nga talaga. Nakatatuti ang message ito ay Facebook ta. O, nanak ko na tagarod. Kuna na ni madi mga ma-rewind din. Balong. Dadya lang. Nakatuta, madi nga ma-rewind. Ayan. Dito na eh. Okay, Ayan. pasensya na po. Madi nga thread back ato Facebook dito ayan ko. Kuna na ni Gayem Gina Tolentino. Hi, good afternoon friend watching here at BB Brown Avitum Dialysis Center. BB Brown. Kuna na siguro dito. Siguro. Nabayag ko nga madi nga. Miss you. Agad man makapalagi. Makapapalsi ko na na. Yan. And at Sekat Jenny
Pa-shoutout po Lods from Cordon and Kenneth Madalura, Tito June, Kuya JM, pa-request man ti Don't Cry Joni and kuna ni Lawrence Cruz, sigaman mang basa tag-thread back. Naimbag nga. Although you, Master Kaninong, pasyarat kami man to'y grandstand magatdam naka-duty. Kung may kayo nagpasyaran, thank you and God bless ko na. And ayan, friend, pwede pa-request ng I just don't wanna be lonely. O yan. Yan dyan, Yan, okay. ayan na. I Sige, just dito mo YouTube pa ni Mariz. Kuna na, shoutout man mo Sir Jay Balawan, La Union. And Raymond Batarina, hello karuba na yung bangal daw yun dita. Mila Hugo, na yung bangal daw karuba. June, Ken Balong Jam. Makaliwliwa da kita sounds you. Love watching from Hong Kong. And Sheila Aldefonso, good afternoon mga idol. Pa-shoutout man kina Auntie Perlita, Lucas, syempre. Dita Hong Kong, Canti Ramos family. Yan. Sister Ray family, Aldefonso family, Jayman, Air Supply Idol. And may sapay apo nga special Greetings. message and special greetings. Just landed Manila watching your show right now. Have a blessed Yes, Sunday. good Kuna na ni Manang Laureli Baldoria Yes. ang iso tiga po no apay dito kami Tuguegarao apo. She celebrated her birthday di Kalman although Yan, ito no bigat pa. advance. So once again, advance happy birthday king Kamanang. And to Gayem Gina Tolentino, here's your song I Just Don't Wanna Be Lonely. I just don't wanna be lonely. Oh, I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. And I don't care if you share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. Oh, I don't mind when the time sets the sun to the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stairs find you there at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, dependent on to give a love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. Take my hand, I've depended on you to love you, to hold me. Just believe me to give me a love, because, baby, I just don't wanna be lonely. Ba-ba-da, 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 ba-ba-da. I just don't wanna be lonely. Ba-ba-da, 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 ba-ba-da. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved, needed, depending on to give
be loved and needed, depending sa palit niya napindot mo, Rod, kagsita ko man, Jimit Gayam, background music, din napakapsutak. Okay, that's it. I just don't wanna be lonely by, sino kantatan? Ripatakon. Anyway, good afternoon, Sir June and JM Pastor, watching from Bagong Silang, Caloocan. Mabalin nag-request naman idol ti song refrain. Thank you so much. Kuna ni Sally Francisco. Anak ko na napay Ditoy. Ayan, ni Jake Fernandez. Ayan, happy Sunday dito, June. Ken Kuya Mac, para kasman jay tagapulot. Nalpasan. Nga, paborito ni tatang ko Noel Fernandez, birthday na tataw. Ay, happy birthday. Daddy, ano na ka na? Noel Fernandez. Noel Fernandez. Maybe it's high time. Yan. Kansyon ng tamo. Tagay tayo ag-birthday. First, of course, is Manang Lorelei. Yes, Lorelei. Yan, so... Tomorrow. Tomorrow, yan. Happy birthday kang kaya. Kala kayo amin na po. Nga celebrate the birthday nga Rod. Para kaya, kala kayo dito. Nagkatag-prepare. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Manang Lorelei. Si Kama di Mesa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Uncle Noel Fernandez. Alright. Noel Fernandez. Okay, ag-birthday ka ano? Tatangal daw. Tangal daw. Iso nga, August iso mo 3. laeng, agkapu-agpukaw, lagi tayo pato ti karuba da. Yan. Amo talatan na pananan. Good afternoon, apo, ang laeng, amuming hanyo kay ti pato, takalding nga rod gat, ti sagana yung tata. Hi mga idol karuba, Sir Jun and JM Pogi. Oh yeah, God bless you both. Watching from the Hakatar ni Binilda. And Sean Milibed, ngayon sa randay na nga buhay-buhay latamot ti live ta kada Domingo. Hello karuba, watching from Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Hello tatay Pedro Libed ng Alicia. Request ka man dyan, agaya taksamanon. Okay. Arturo de Melod mat na imbangal daw idol. Lakablak man nagiti ka kabagyak. Dita San Guillermo Isabela. Kaskada Uncle Junior de Melod family. To'y kumablao ni Arthur de Melod ti Taguig City. So, what's next? Sheila Ildefonso, mga idol, pasyarat man magaming nga kasinsing ko, ngagtagtagi dito balay. Ayan, may sanga chatchaman, tagsasala na kanaw, una naman, ni Sheila Ildefonso. Chacha. Ano natin kayo mga chachaan tayo? Nakangiit ng ngagna, ha 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 ha, ano naman ni Jake Fernandez. Yeah. Dito mo, live ti ko ni kaya mo. Isang agaw, bit lang. Isang agawaan balong practice mo, keyboard, and then, sooner or later, second tumot namang sukat ka na kami ito. Amuming mabalbalin una ito boses mo. Pang kodete, pang Tom Jones, sa kita titirtirada na. From, sino dyan? Ajay, 1 in a million you, sino kanta? Love that played the game on me so long. I started to believe. Kita na una iti TPS-PS na ni Jake. Pero, itinarigat nga tuladin, siyempre, dati partner ko ni John Mark who can do a lot of voices. Kablaawan man, dagitipada mga senior citizen ito tangan kanito. Agiti senior citizen kablaawan. Ay, kablawag amin na iti para ka senior citizen ni kumpare yun na ito yung Agustilo kaya biyab Yeah. na mga alaw yung amin Ni, katamsa. agpapakablaaw ni tatang ni Uncle Joe kablayan. Ayan. Ni kumpare nga dyaw, Wow. kamlayan. Anak ko na. Nakainom ako na. Ay, nagsisyak pala ang matsika. Okay, Chacha nga ro. Diyan nag-request. Ititiraan tabalong. May sama ng Ilocano Chacha. The song called Victoria. Ayan natin ni Victoria. Victoria win no pasayawa ko dai. Bisaya de jay. Ilocano lata. Okay, Ilocano Victoria. Victoria. Larry Graham, bati nagkanta ni 1 million. Larry Graham. Pero nagbalik niso ng kwata ni Graham. Balls. Naku, balls. Okay, para Graham kayo. cake. Graham cake nga. Chuma Chacha. Yan, dagiti kakasinsin ni Sheila Ildefonso.
Ito, hindi chachayo ko. Tiranyo. Napanag, nagpasyar jay downtown. Adda na sabat ko abalasang. Kinidayak itikan nigid, inisem nakasamsamit. Victoria tinagan ko kinunana. Inarin ko ni Victoria itinabayak. 3 days. Nupay kasta tibanag na inanusa. Ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak mo. Ni Victoria inaklon nantoy ayat ko. When naganas tunggal aldaw aglabas, tunggal adda ni Victoria iti dennak. Ngem malas ti amin na malas, inangaunap ni gasa, ididinteng ti maysa pasama. Hindi na pa na nagpasyar jay balayda, ni tatang na ti indak nakasarita. Ay, pero pasensyahan. Taawanin ni Victorian. Intaray day adik at karoba. Nasakit, tinaken ko itinapasamak. Kaya't napanak, naginom iti arak. Tigasat pusin ang sangita, daawanen ti liw-liwak. Ni Victoria kaya't awanen iti dennak. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen, nadamag kuha ni Victoria simang peten. Dagus ko asinarong karat, mailiwag kunay ken kuanan. Nyamad damit ti ubing agkaduanan. Ket di tati nagpatenggan, daytoy kanta. Ti istorya may panggep ken nayat. Tanag sublin ti liw-liwag ni Victoria sinobliana. Nubitin ka dobliang madenggen, daytoy kanta. Nubitin ka dobliang madenggen, daytoy kanta. Okay, ito di request yung abo nga Cha-cha. cha-cha number. Okay. And we can do Latin dances abo nga may mayat live. Isang kayo abo nga makadwa dagiti pagayam yun o okasyon nyo, please feel free to message us. Yan. Pa-request nga po ng kasunod timang lipat from Marites Bautista ng Madela Quirino kuna na ditoy. And naimbang aldaw idol, shout out man kini Father ko nga Berting Miguel nga nakainom Manen idol from Aprilin. Okay. JR ko na natin, tapos Aprilin ko na, JR, ano? Sa ba?
Watching from Quirino Police Station. Hello everyone. Kuna naman ni Quirino MPS Isabela. Ni Quirino Isabela sigurado ay. Siyempre, Quirino MPS. yan, Municipal Police Station Isabela. Oh. Yan, dito yung Facebook ti XFM Tuguegarao nag-comment tanda. Quirino, baka sa bali mo at... Quirino MPS Isabela, kung nalagaro din. Quirino Isabela, deta. Ano ti MPS? Municipal Police Station. Is there, kasi Philippine National Police, Municipal pa. MPS, kung nanano ka. Hindi ka mo Ramon, MPS, kung nanano ka, di kanya tayo. Ay, yeah. Ang kukabisado ng International Agency on how Yeah. they present the J office da on Facebook. Shout out tayo doon, dagiti taga-subaybay, karoba, may isang balse, patapok man, malo-malo, DMD TV. Danggag tuwan nga lang data, dik pegamin nga nang naguna yata, malo-malo apo, pasensya kayon. Haan, kantang nga rin, nakiapa ka niya ta. Kanarigat no kanta ito, baka isutiriso na nga mang pa-close di account ta. Adya nga may na po ti disadvantage iti YouTube. No da duma, tano, mabalin mo nga ipasara da mang kanta da jay kantam. Ano yan? Ikanti copyright claim. Yan, nagtatangsi lang ito, di kita. Okay. Uri, mali kagtagtagari. Okay. Adya ti disadvantage na. Okay, na pa tayo pangablao da. I mean, iti kayat lang mga gan. Yan, kablak mo na idol, takatugangak, dita Bulinaw, Pangasinan, Kaskadarohelio, kan Gregorio Katabay, from Taguig. Ay, agrek-request ko Uncle ganyan. Berting, that na ba? Refrain when. Ay, Refrain. Oh, najay by Jose Marichan. Ngaro, datan ni Sally Francisco. Ay, So, JK element of PQR. Refrain. Dating rin na po di sunatam nga refrain. refrain. Oh, refrain. Pao na on F na, refrain. Refrain by Jose Marichan. I look out and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and lights amidst the glitter of neon lights. Nice na lights. Still the music that's in my heart is a sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to hide away from the humdrum of every day. Yet the music that's in my heart is a sad, sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond
compare. La, 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 la. No use searching for, I'll never. No use searching for, I'll never find you there. For you are far beyond compare. Yeah, I don't see the technician. Isang nga makapagpatalastas. Napiti ko na dito. Technician? Yeah, he's out. Ayan out siya, there. Ayan. Isang agsubli kami abo. Kalpasante, apagbit lang ang abong patalastas. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area,
grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Atan, medyo na-delay, hindi pa ng presko, di ba? Rewind. Okay, nga Rod, ang subsubito kiti pagayam yo and still with you, Katropang June. And katropang John Mark, siyempre, dito lang numero 1 ang programa. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Yeah. Exciting! Yes, good PM Manu Jun and JM. Pa-request man na jay song devoted to you from Macanao, Luna Isabella. Thanks mga idol. Okay, urayak pa yun. Ginagan mo akin. Ginagan ti no sino kayo mga pagisagutan. Sakbay ka kansyon ni ito eh. So, bye. Okay, happy birthday to my grandchild, Wences Belardo ng San Francisco, California. From Oh, Sally Francisco. And she said, Thank you so thanks much. sharing. Wala na pa. Okay. Thank you so much, Sir June. Kung na napay. And Novi Reb, ano yun na po ikaw? Novi Reblando. Pa-shoutout idol, JM and Sir June from Munoz, Nueva Ecija. Pa-request mo dyan kaman. Yung pinaginte pati aircon. Naka-timer. Naka-timer siguro. Inkaman, salamat po idol. Ayan. We both rock ko na ni Gayem Gina. Okay. At tingin mo ang kantaan, Balong? Ayan. Kompormita. Sumala. Bala nita. Sumula nga na ulimot kung kunam. Oh. Na ulimot, Jerwarto tayo. Kung nga raw, magaya mo mo pinipindot ta, di ba? Okay. Okay, since today is beautiful Sunday, tomorrow might be a rainy day, and because tomorrow is Monday, so nga we're going to sing Rainy Days and Mondays. Kasi lang nga dyan. From the Carpenters. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always gets me down. And I'm what they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around, some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always gets me down. Funny, but it
it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always gets me down. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Medyo matitiling akpay. Happy Sunday, Idol, from Benito Sullivan, JP La Pastora. Yan. Yan, ni Leo Franco kumawag ko na hello. It's Leo from Galt, Yes. California, USA. Regards ko naman. Hello. Good And afternoon. Michael Doña Escobar dito YouTube, pagritman, iti barangay Salvacion sa Guday, Quirino Province. Pabati Justin Lagi, Apple Esteban, Aradtoy Sirok Mangga, Agdinding Nagtata, request song, Montaniosa. Salamat Kuya June and JM. Would you like to do that, Montañosa? Montaniosa, nakan, iliang kay gurutan. Montañosa. Ate nga rod, as requested. And please, nadati kami, nanalabsan mi abo nga sonata, kaya yung mga gan. I-comment nyo ulit. I-comment nyo ulit. Okay, hello to my ninang, Tessie Gulyaba. Hello, karuban na yung bag nga malamyo, watching from California. I guess it's from Santa Maria. Siguro, nga rod. siguro. As requested. Montaniosa, anakan, iliagay gurutan, taiso ti kadakalan, a probinsya ti Pagilian. Gaputi kalawan na, iso nga pinagkapadda, Benguet Ifugao bontok, ken Kalinga abayaw. Ilimijay sagada, nagaduti turista, jay bontok ti kabisera, taijay ti sentro na. May samot a kapintasan, dito'y sa nga lubungan, inagdan a Cavite, Rice Terraces jay Banawe. Kakabsat amaday dayaw, engkangan ipasindayaw, tatao jay ifugaw, na respeto ken nadayaw. May samot a probinsya, makuna Kalinga, nagtitirad ti agungda, nalaing dapay agong mangsa. Ilida jay apayaw, awan kano ti agtaktakaw, agkay wara ti karabaw, ngemawan met ti mapukaw. No panggep ti kay kayo, nagadu jay 102, no kaya tiyo ti Repolyo, Mountain Trail papananiyo. Napesat ababalasang, nagadu jay kapangan,
tibas itigambang ijay lipan to man kaya no adu titattao maskar karu ditoy bagyo ngem awan kanu serbit ti bagyo no awan ti basurero sa aryo walip-lipatan ay lugar at taluan aijay tinagtsambakan bulakbol at kaaduan no panggap ti pagutay man 1680 papanan aijay ti pagsasabatan babarus ken babalasan ken sa dinuhan ti papanan intero nga amianan awan ti pagdanagan nudang wabas ti pagluganan. Alright. Nandiyan request mo, Michael Don Escobar. Yes, and happy Sunday po sa inyo, watching from Italy. Apo, Italy. And another 50, ano, namin na doon nga nagsentan. Dede, gayem tayo. May... Okay. Ni Joan Agustin Ventura, DC. Bueno, de la Cruz Sigurdeta, thank you so much for the stars. And Jericho Tinioso, pasyatot mga idol. Agiyaman ak. Kuno dito nataraking sound system. Bueno, professional sound. Kunataman. Dita Cordon Isabela. Ayan, good morning po. Pag-greet po yung asawa ko nagluluto ng lugaw. Kenneth John de la Cruz ko na ni. Nandiyan na tayo nag-send stars. Joan Agustin. Joan. Okay. And at the request at tatay nga ni Kenneth Madalura, madi mo matred Don't back. cry, Johnny. Ayan, we have to be sure nga dito so nga buya pa bago ta kantaen. So medyo baka nandang mo yan. kamutan, so pari na ka. Okay, kausat. Alice, actively listening here every night with you is highly requested for the listening pleasure of Tita Chato Lazaro Manligot. Ang kumuamo deta every night with you. Every day with them at emok. Every night with you. Apo, lagi ti sunat na katawunan nyo ngamin. Dito yung kapsat Alice. Kuna la. Yan. Minda Buak Almeron, pasyarat man amin nga karo batita San Leonardo, Aglipay Quirino from Switzerland. Agyaman mga idol, parkas jay kantang Baby Ken ni Neneng. Iso ti first song may tataya po, Baby Ken ni Neneng. Agta-type ni kapsat Alice. Madina siguro Ayan. maaklon yung kapatawanan na data every night Ingkaman with ka you. noon eh, wala na ni kwa. By Leif Garrett ka, no? Talagang 80s, data, the sound of Leif Garrett. May isa lang temo nga Leif Garrett. Ana? Agur ka, katateipang ko kanyam. May isa nga kakaiso na nga Leif Garrett nga amok. Leif Garrett. Na dati request ko. Ingkaman tapos manatampang. Pero kasi man jay manatampang agyaman from Michael Kapwa. Michael Kapwa. Kapwa ko, mahal ko. Kapwa lumuluha. Joke lang. Tiniram. Awan sa mo dali, Leif Garrett ko to yan. Dati kakaiso na nga Leif Garrett ko kakali dyan ti folder ko iti. Namisang ko laki ng tato. Hindi ka mo naman lagi. Ate man, tinag na microphone yun. At dyan ti folder number 2, ti John Seriales. Leif Garrett. Mabit lang. Leif Garrett. Awan sa laki. Hello idol, greet na kami man dito. Si Choma Paco family. Kulang yan. Parkes Lanjay. Siro Tipandiri. Thanks nga sir. From Raymar Kulang. Ano pa magat nun? Hindi mo lagi po Sinatal? Kita ka man Leif tikanta Garrett. Leif Garrett kita. Leif Garrett. Simikat. Garrett Leif. Po ibabainak sapay kakaiso nga kanta ni Leif Garrett ko
I was made for dancing. Okay, napay? I was looking for someone to Ayan, love. ata. I was looking for someone to love. I was looking for someone to love. One, although it's a heartache, I was looking for someone to love. No. No, dapat ang si Awan san. Yeah, I was looking for someone to love. Awanin ako mabiro ka nin. Damdama, biro kito ata kanta ni Leaf Garrett. Awan ti sa baling kanta mitan. Ingka man, tapos sa mana tampang di request da. Manat ang panglatanta no dati time ko nga agbirok iti I was looking for someone to love. So dito yun po, di jay manatampang nga Alone. Aji dengdeng genta tay da ko ah. da. Nagiti madam dita nerwar. Oh, ato yan, para kanya yung taapo. Di kami namunagan ni madam. Hmm. Mga taga XFM Tuguegarao. Oh, biro ko mo ni ko ah. Cliff Garrett. Halos di kay labin ng sakop sa kinatindong manisan na taligintun. Ogad suray kasuri naman ang baimawa kasi di ka magayadi. Manatampang amit tampang inuntanan sa ulunin na mitundong manaubab ay inubab inuntanan sa fufailin na minikab manatampang tambay fikam mga taong kasubra ikinagkataw inunta peken sa FB halos mo na magkaraw nan sa puno na muslim nan sa baba na bugalin nan sa puno baginugo nan sa baba na balapot kikanya ming gulay bitsuri bitanda ka ka sa baba ka pilipot bitanda manang sa baba o bintagang sa apang di ka nabibingka musang di mamasa sa pulo na binala sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala munafik manati mamaho manat pumuntanan manatampang amit tampang inuntanan sa ulunin na mitundong manaubab ang inubab inuntanan sa profiling na minikab manatampang sana all na naman nisan sana all na na muslim sana all nagpapansin sana all na nadikayan tabi-tabi yan manigol laloon kinamagay di pantaloon basta ka na buman bensore basta sige panay nakakadiri bala-bala mata di kami kataw upakail sa sexy na bimbusaw bagi-bagi dan matamaan bato-bato sa langit kinamamtanan manatampang amit tampang inuntanan sa ulunin na mitundong manaubab ay nagpag inuntanan sa profiling na minikab manatampang nambay ka mga tao kasobra ikinagkataw inunta pekin sa FB halos mo na bagkaraw nan sa pulo na muslim nan sa baba na bugali nan sa pulo baginugo nan sa baba na balopo kikanya bingula bitsuri bitanda ka ilay ka sa baba ka pilapot bitanda nainawa ko na matan sa pulo na binala sa bala na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala munafik manatil mamaho para pumamtanan manatampang. Okay, that's Manatambang and Pwede mo talaga mabirukan. mabirukan. I was looking for someone. Though it's a heartache. Kita ka pa iti sa baling nga request da. Yung isa, Inkaman. Inkaman. Okay, Inkaman pa. Dating nga road. Agur kata. Ayan na dito. Balse yan. Balse din yan. Inkaman. As requested. Ato yan.
Natungpalan tiara pa po ang mga asawa, itikap-kap nekat analap sa arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila, lupuan ang namsik nagmaris raban usipid na lambaga. Sumungati altaray nagsuwerte akon kunada, pisang titrahe na butaw tibukod na ay nakalaklapa na, kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy metimandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman pa'y aglabakit kalpasan nga ingkakirkirang kusina ken silekta ingkaman kalanga ingkaman, ay nagla ingkaman. Natungpalan tiara pa ako ang mga asawa, angin sa bali metten titurong jak minam nama, barbaring lumaliw anos kendungoy pa ay kulata, tawen mang naglabas isulat at manmandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman kalanga ingkaman, ingkaman pa'y aglabakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta ingkaman kalanga ingkaman, ay nagla ingkaman. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa, talong tibungan ni ayan-ayat inan-anu sa plata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa, gapukin ni ayat ay takdera kun niti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagat ti paraangan inakman, inakman aglanga inakman, inakman aglanga inakman, inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta inakman aglanga inakman, ay nagla ingakman. Ay wood, inang masulit na, kay palengke, wala nagitig rapat. Okay, that ends our third set. Agsabli kami aba with more songs and more requests. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Okay, we're back and still with you, katropang June and katropang John Mark de lang po. Numero 1 programa, Adda kami Manen, dito 95.7 XFM Tuguegarao City, ken 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Lagi tayo, dumapay po nga kalikaguban yung mga gan, please feel free nga mga iba kanya. I was looking for someone to love, tambok nga kanta ni Leaf Garrett, Brother June, kuna naman ni katropang Emil. Yes, oray siya kamok, dito nga sunata na nga talaga, and kan-kantay kadi, I told myself, then look at you. Ngayon, naumatan ti files man of lyrics and other tawag di Jayan chords nga dito ko keyboards usually. So nga next time kantay mi to data for Kabsat minuman ang Chato Lazaro Manligot of US nga data US at and may sak dito yung unig di ka muna napanood di kadwak and kung nanay mayan na ancheta aji malo idol kenjay bantay turturot salamat idol kung nanapay ni Diana Gonzalez, hello po mga idol, kablaawan man dagiti anak ko nga adda dita Luca, Italy. Benji
Shine, ken dagiti anak da, Yana, Yano, ken Gian, ken ni Arvin, nga adda dita Thailand. Tay kuma I have a dream ti Aba. Salamat. Okay. Napay. I have a dream. Yan, ni Raymar Kulang. Sirok ti Pandiring, request na pa eh. Ayan. Ayan, kablao ka no, Jesicho. Mapako-pako, Aguinaldo Ifugao. Especially sa family Kulang. Kay kanta man idol Jay Cordillera. Salamat. Oh, Cordillera. Okay, no hami amo di sonata aket talaga hami makanta. Yan. Please bear with us. Siyempre adamot sa baling sarili ming repertoire. Okay, balong as requested.
Lorely, while waiting for a room hotel check-in ko na request kas makita bayat di panag den nata kas makita adun naglablabas ta kas makita basa kulta tunggal may isa di kay papanang tipon nung ayan kas makita kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauwi yung apay lakin ka kas makita ni patay latman magsinga di kay papanan tipod nung ayak kas makita aglabas man ti adu at ang wen awan iti dua-dua talyawan da ken mas daaw ti balay kita dua dumtentu amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod nung ayan talyawan data dumtentu amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod nung ayan talyawan data tapno maamwanda tipod nung ayan talyawan data. Good afternoon to Kapsat Kathy, Cabal Salvador, and of course, one of his husband's favorite kanadata. Isula ang favorite na. Actually, ato ti kantana ni Kapsat Ronald. So, para kada kayo matang dadyan kasunata. Kabayatan na, may sabi nga sunata, nagkapukin ni Amak. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angel
angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breaks flesh to my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Ayun, sa dami ng request, yan pang hindi namin kinakanta ang ni-request ng mga taga XFM Tuguegarao. Well, kuton kita Ayan. lang. Anyway, mabalin nyo nga sukatan man, dagajay amu yung love song or dagajay naririga nga sunatan, basta wag lang deta kuton ti talo na. Hami nga piyesa. Okay. Pasensya na. Ayan. Waray barbaron, basta wag lang deta. Request dito ni No Arms Can Ever Hold You. Ano pa Mga idol, please from Graciela Yamongan, thank you and more power. God bless you And, both. Ano na? May Ancheta Skyline Pigeon Man Idol, salamat. And Evelyn Parong Adena, good day mga idols. Pa-shout out po, salamat po. Kuna naman, opo. Well, naimbag ka malang idol. Request ka man dyan, Uncle Berting. Sagot po kinitatang Enteng, iti San Mateo Isabela from Ferdinand, Ortiz. Okay, rugyan lang ta, DJ Skyline Pigeon Man pa lang, sakbay na kita, at sumarsarunot. Sinsinta, iti kansyonen nga rod. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, furthest dark and lonely room projects a shine
the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray. For just the skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day where he can spread his wings and fly away. Can fly away. The skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Just let me wake up in the morning to the smell of newborn hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my days. I wanna hear the beating bells of distant churches ring, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open up this cage towards the sun. For just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for a day where he can spread his wings and fly away again. Fly away, the skyline pigeon fly towards the dream you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dream you left so very far behind. Baby, frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it will be for better. I gave you my heart
if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, and if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no words can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No words can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose you, wala na. Wala na. Short version ito. Okay, that's for our fourth set. Apo, kitagsibli kami for the last 1 hour. Apo, awanti patalastas na. Isong ipatalastas mo amin tatang. And then for our last hour, dire-diretso ajen. Nga na agawit kami dita, Isabela. Okay, kagsibli kami. Kakapsat. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Okay, accessibility kiti pag-ayami for the last hour of our program at Da Kami Manan. Dito'y 104.9 XFM Santiago City. And Exciting. 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Ayan, kasta ilipas to ba yung mga estasyon. Ayan. Kung ano ni kagawad Albert Valderramos, pahikablao man, Manong June and Ading JM, dagiti kabaranggayak, dito'y Ranyag Ramon Isabela. Oy. Uri awan tinaing kabil na, natama sa doong agchata. Right. Itulatan. Kat pahabol pa ko na agi-submit kami itong nalunisan. Iti annual investment plan mi dito'y barangay mi, nga inaramid ni Apo Tresorera mi. Yan. Dinugtungan mo nga talaga. For the year 2026, yan.
So nga Rayek to data AIPO. Do you have anything to say? Wala. Ayan, shoutout karo ba mga idol, pabati na lang sa mga taga San Marcos, San Mateo, Isabela. Yan. Grazie mga idol from Italy, from Randy Camante Sr. Please be mindful of your microphone. Kanay kang nagsasaong nakadadayo ka dito microphone. I don't Yan. know why. Ayan, Idol June and Jem, thank you for singing my request song, More Power. And Osyong Mahor, kumusta mga idol? Pa-shoutout man dito ay Vizcaya, Cebu. Nang runa kadagito ay tagtagay nga nagpudot ni Patukol ken Junior Pongdol. Salamat ken More Power nga. Okay, din pangapangal daw. Tay amin idol napudot ti aldaw ti Ditoy. Ano naman? Idol kablawa man ti amin nga dati sirok ti kayo. Idol, ag-request aman ti sisiwi tinang kablaaw ading mo awan sa Bali. To'y gwapong ading Edgar Garayan, to'y San Antonio, Ramon, Isabela. Oy. Honey, my love, so sweet nga po. Pabati na rin kay ninong ko nga Reynaldo Alfonso, nagluluto tataka, nag-request ko man dyan. Honey, my love, so sweet. Thanks mga katropa. Di naman imbaga no si Asino Isuna. O blessed Sunday mga idol, pa-request man iti count on you or goodbye. Handog ko sa aking asawa na nagkukumpuni ng gate. Thanks po, God bless. Mylene de los Santos ng Diego Silang, Difun Quirino. Oh. Dito yung XFM Tuguegarao nga page. Kung na watching from Santiago City po, kablawak man na po dagay Sumerian graduates dito yung NC Batch 2025 held at Santiago City Sports Complex. Panan na ni Floradel at Doma. And good afternoon also to Maylen Ramos Sabiano. Ayan. Gitig bibuya. Count on you nga rod, di unata nga tirain. Count on you. Count On you count. Ngayon ba di mabirukan, di One, count on two. you. That was count. Ano di ko tatayin? Jai. Kanta ni Leif Garrison? I was I looking. was looking. Ako for mabirukan someone ta, I was to looking. love. Baka di timot, I was looking. I won. Awan. Adilatan count on you. Nga kaya request na lang. And then to be followed by, ano niya matikay mo kantayin balong. Kompromitang may balata. Count on you. Count on you. Count on you to be there. Ano yan? When I think like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears on our own. We've been so far. We've sworn on the moon, and we've counted 1,000,000 stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at this walls before, and they made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why
choose one place to spend the rest of my days. Anywhere would do, long as he's close to you. Check na range mo. Count on you to defend. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And you forever mean important to me, my miracle find. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. Hanggang kailan magtitiis ang puso kong nagnanais, na kahit minsa'y madinig ang daing ng pag-ibig, o kay tagal nagdurusa, hanggang ngayon'y umaasa, baka sakaling mahalin, magbago ang iyong damdamin, araw-gabi naghihintay, baka sakaling dumaan, lumingon ka sa'kin kumaway, at ngumiti man lang minsan. Sana'y bigyan mo ng pansin at konting pagtingin. Ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin?
kita. Ang oras ay kay bagal pag nandyan ka na sa aking tabi, o kay bilis ng sandali. Sana'y bigyan mo ng pansin at konting pagtingin. Ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin? Sana'y bigyan mo ng pansin at konting pagtingin. Ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin? Ayan, nagsendan iti pagpapremyo ni Graciela Yamongan. Yan, pa-name that tune. Ayan, so good afternoon to Kapsa Charity Lianes of Fort Lauderdale, California. And hello, kunana. Ayan nga rod. Agpapugto tayo, kaya dagitay mga bak, iti 200 pesos kada correct answer. Ayan, for the first nga pugto ti correct answer. 200 pesos. Yan. All you have to do, i-text nyo lang po iti title of the song and then your name, your age, and from where you are. Numabalin po ket kompleto ang address ti kami. Diti man, adati barangay na, ada ihilikin, adati probinsya. Okay, sila kumakanyak, taga barangay Villa Carmen, Ramon Isabela. Madimot siguro nga naligat nga i-text ajay. So, once again, title of the song. Your name, Your name. your age, and address. Yes. Complete. Barangay. Ken Ili. Ken Probinsya. Mm. And for every correct answer, 200 pesos. 200 pesos. Tira na? One, aji pag-textan da dito ilang po 0905-808-1259. Yes. Yan, again 0905-808-1259. Ipag-textan niyo. And mabali mga sumali po, ito'y staff iti XFM isupa di dogasot for every correct answer. Nga adom-dom nga kita ta dito'y ken adan hindi ka na di charge na charger na. Full charge yan. Okay nga rod, ato yan, iti datlag nga sunata po, song bata nyo, no amuyo, ag-text kayon. Number ulit, 0905-808-1259. Di ba't sabi mo ang bawat sawi mula sa iyong mga bigati ang laman ng isip mo, damdamin, alala ng pagmamahalan natin. Ngunit bakit ba biglang bumait? Pangarap na dati kay Ricky, pati na
Nagalas si Bumbat. Kung sakali bang ika'y lumayo, bumalik ang tibok ng iyong puso. Dahil kung gabing sagat ang lamig, mainit na dadampi sa aking dibdib. Iba na, ibang-iba ka na nga. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. Ano nga ba kaya ang pagkukulang ko sa'yo? Hanggang kailan kaya magtitiis ang puso ko? Iba na, ibang-iba ka na nga. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. Ng puso mo. Nakadate nakasurot jig mechanics ta. Yes, dati nakasurot. Adayo ki di tikunam, adayo. Tadigiti mo na nga si Mumbat ka. Ate mas cellphone number dati ang kabil da. Mga da di age. Kasla ko ma... Oh. Ako ka. Name, age, and address. Kita ka man. Ado di si Mumbat actually. Sika. Sika si. Okay, kata sa Operate. kimang kita nga nalaing. Apo, the first piece kata sa baliti in title na. Remember me kung ano ni... Yeah lang. So ta. This one is the most correct actually. Pero may ka-indom sa iso na. Oh, tawagin mo na. Oo, tawagan may ngaro din na. Baka may babayin na mo dito yun na. Sorry, Ti, you do not have enough money in your account. Kaya na. actually, ado apo iti si Mumbat. Ngam dito lang iti... Kasano nga kita na dyan? Diyan na ba? Ito na eh. Yan? Ayan. Okay. Common. Katong tunga mo. Ada mo, load na na eh. Clearing mo. One. Okay. Ba't may babayin? 200 pesos. Yes, good afternoon. Apay, nagbalin sa mga umulan. Kaya nagadayo ko sa microphone. Madi, okay lang. Nagpigsa ka rin ngewat ko na eh. Yeah. Good afternoon. Malakas po, yung ma'am. pick up nito eh. Yan, good afternoon. What's your name? Daisy Alima po. Yan, Daisy Alima of Cabatuan. Barangay Anatatayan? Lapas? Lapag. Lapaz, Cabatuan. Okay. Yan, yan. Congratulations sa dati Gcash number iwa po. Isan ka lang ano kan ani? Ay, okay. Kung mablaw kang araw din, manang. Kablaaw kami iti taga Ditoy Isabela. Tin kasama to namin nga listeners iti taga Tuguegarao. Pinsan Cagayan. Wow, wow. Dadya lang. Yan pa-request ti Uncle Berting please. Oh. Thank you. Okay, Uncle Berting. Okay. Send mo Gcash number mo, manang. Thank you. Congratulations. Okay, congratulations sinangabak. Adot si Mungbat ng tila damat ng kabkabil naman cellphone number sayang. Di ba naglawag mo nga your name? Name, age, and address. Ayan. Okay. Title of the song, your name, your age, and address. Yan, barangay. Yang ili kan na nga
Okay, probinsya. sino kayo din nag-sponsor? Sino din nag-send to Gcash? Graciela Yamongan. Thank you, Graciela. Thank you so much, Ading. Madam Okay. Graciela Yamongan. Parbaon na wagriin, apan nagugut iti kamutin, mangsaang sa agiwayway itinwangen. Nagagad niyang kabating, natari pato iti dingwan, pagulitanan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inadolata sumalog, uray makasinit pa'y iti pudot. Nakaragkad lata, uray dasa gubanit na, agpastunwang tipan na kainanana. Kasta niyang kabating, sala sumangkot no ti malaman, tati kayat na rumang ay panagyagen. Nunalpa si Rara Evan, agdirok mantik panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitan. Mapay tanaliday, taabagam nalpay, iti na amwam, iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampikit di nakiinuman, ngem ko na sumulit akentong next scrapping. Sumarano pa nagtatalon, raet kang sikakit ng maton, doble pa'y presyo, matanti abonon. Awang pa'y katulan ng regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting ng isaldang taltalon. Di nansan masakan, tadi makelen ti pamilyan, tatay barunang agbasbasakit ng asawa. Nagragsakti pa kasarna, balse dito'y balse dita, ngem nalakunan tay may sanga hektarya. Yarod, kasta na Uncle Berting, sala sumangkot no ti maleman, anya naligat, di matlaro mang ayen. At ang apuko ni Uncle Berting, isupayan nagpagpaganasen, alatiro madlaw-alo makayen. At damay sa amalang nakita ni Uncle Berting, nakatugaw kapkape na kamulang-lang. Hawanan iti matalon, inaamin analakon, awang pa'y kwan at mga taripaton. Parbaon niyagriin, napangagugut iti kamutin, iti sumangpot si Malibu kami Uncle Berting. Dagiti yan na, agraman apu ko na, nagrarangada, hanapan bimisita. Dakal nagbaliwan, dagiti yan na, iti kinagagat, imalada ken kuwaran. Ni Uncle Berting anyang atat ubrana. Anyang atat. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkot no di malemen, pindain at anak na apasyaren. Nalako ng tingdagdagana, tapi nagpaagal na, ngemitan mansyonan iti balay na. Sikangay kaaruba, among kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin, kadatay nga anak na, at subalitay kung mamatken kuana. At subalitay kung mamatken kuana. Ay, napay ni Marigriga, may paspas sa rukigki, may patpatubla. Kinirog nga bagas, ting na pagbibiyag, di nan mabailanan, at huluyan ti
agbiag. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangaldaw pangmalem ken pamigat. Di pa yen makaamot iti nalanitan, sikat na dandanin mapuksan. Ubing lakay bakit ka nagtutubo, ang panurot agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon kabibiyag ni Filipino. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangaldaw pangmalem ken pamigat. Di ba yen makaango iti nalanitan, sikat na dandanin mapuksa. Umping lakay bakit ka nagtutubo, at panunod agagawa, agrid-ridang kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon kabibiyag ni Filipino. Ay napay ni marigriga, may paspas sa rukigkig, may patpatubla. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapuksod. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapuksod. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapuksod. Sikat na dandanin mapuksod. Bagis nan tayo nagsisining ganun. Hindi na may isang Gcash number nan ni Yeah. Daisy Alima. Gcash number yo apo kung hindi na pa in-send. Ayan, okay. Kasano ka marot nga ma-sendan tata iti nang abakam. So Okay. pa ya. Anyway, kadagitay simmali abo nga nakatado. Thank you so much. And sabi ko maapot, di kayo mamuma. Ayan. Kasta ati kini Christian Barien, apo. Remember me kung na namo ngamin. Sayang. Tapos sinukatan na ibang-iba ka na. Nga. Tapos sinukatan na ulit. Ibang-iba ka na. Kung na naman, sayang ka tropasan ako na. Ito siyempre, nakatado mga trial. Ate mo, DAPCP number na. Gusto mo kuma, pero naudi. Yan ni Rebecca Perdido of San Sebastian, Ramon Isabela. Anyway, thank you lang yun na po. Kalagiti si Mali, Edgar Garayan. Thank you, Kenka. Together with Marites Bautista of Barangay Malapat, Cordon. Thank you for joining. And ni Fatima Zambrano of Barangay Nagasikan, Santiago City. kastamot kini Alice Lazaro nga ibang-iba ka na nga. Dapat lang abin mo, ibang-iba ka na nga. Kung dapat lang mo. Okay, and kini Pedro Ramos Gonzaga, kita ka ti Simbal Sali ako. And a lot more. Yan ata ti number ni Daisy. Ano ti pa premium na ta? 400. 400 ti dinawat ni Apo. Actually, ado ti titid na 58,000 ti titid na. Wow. Kung namin, 400 laeng. Kung namin. Okay. Yan. Some Ito more? yan. Gaka. Ibagam lang, no, ready. Ta ako pagtuto manan for the next song. Yan. Dorni Alima. Okay. 200.
Yan, naisend na po. Daisy Alima. Yan. 128 itilas number na, Gcash number. Sent na po sa inyong Gcash number. Paki-check na lang. Yan. Next, apo, nga po, tuwan nyo. Again, ano tinagan na DJ Ted? Graciela. Graciela with the spell, pakispell mo. Tata iso sumorno nga ipalaman da din ti i-text yo. Yan, as in Graciela. Graziella. Yan. Graciela. Okay, so gastoy apo iti format. Title of the song and then Graciela. Graciela. Yan. Graziella. Graciela. And then, Graciela. your name, your age, and address manan. Ayan, partakan yung isurat niya. Oh, tandaan niyo patukarinan. Ulitin me, the title of the song, and then Graciela, your name, your age, and address. Sa dati yan, itidadatlag nga sonata. Ngay sagot kita kayo ni Graciela Yamongan. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? And maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams are for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you. I really think that we can make it, girl. Though you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Okay, ada nang abak-apo. Siyempre, kumpleto. Di Ricardo's iti answer na. At iti title of the song. At iti Graciela na. At dapat itinagan na age and address. At tingoro din na po. Isagana yon. Dagit cellphone nyo. Tanong nag-ring. Da kayon apo iti nang abaka. Ti 200 pesos. At to yan.
Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yeah, you're so young. You're 24. Yes po. Tapos na sa pag-aaral. Po. Anong trabaho? Medtech po, sir. Wow, social ha. Medtech, medyo mahirap yan. Yan, saan ka nag-aral ng pagiging medtech? Sa Lazat po. Lazareth of Santiago. Ayan, saan ka nagtatrabaho? Nga, Rud. Sa Santiago Diagnostic and Laboratory Clinic po ngayon. Okay, congratulations at meron ka ng trabaho. At congratulations, nanalo ka ng 200 pesos. Tama ang iyong sagot na... So, make it with you. Yan. What Make it. inspired you to like Make It With You na awit? Isang lumang awitin yan from the bread. Ano po? Anong nag-inspire sa iyo para magustuhan mo yung awiting Make It With You? Bukod po sa kanta po ng Ben and Ben, maganda po yung mensahe na pinapanakit nyo din. Ayan, okay. Yes, Ben and Ben ang nag-revive. Yun, kaya alam siya ng mga new generation. Yan, Gen Z. Gen Z kasi ni-revive ng Ben and Ben. Anyway, your name is... Jamaica Crystal Kines po. Yes, congratulations. Eto na rin ba ang iyong Gcash, Iha? Pwede naman po, opo. Meron pong account din po, sir. Sige, congratulations once again. At baka gusto mong bumate sa mga nandiyan sa paligid mo. Binabati ko po yung tatay ko na nagbabasta ngayon at yung nanay ko po nananahet, yung kuya ko po na nakaupo nagpapangin sa electric fan. Ayan. Of Barangay Buena Vista, Santiago City. Congratulations! Ayan ang ating winner. Thank you daw. Okay. Ito yung Loadan Gcash mo. number niya, no? 09. Okay. Pwede rin. 200 pesos. 200 pesos. Courtesy of Graciela yung Graciela. Ayan, actually, adayo kami itatakan nito. Apo, adito kami Tuguegarao. Isong ati kanta. Agmang ka na medyo adayo ba si. Agon ka. Adagayam iti request dito ay ang gagaling niyo po kana na. Jeman, anong kanta ti? Perfect ko na natatikat. I have a dream nga Maji Malatan perfect ko Awan, na ni Ed Sheeran. Ni Diana Gonzalez. So, kantaam da perfect balong. Sakpay nga kantak da may nga sonata. Let's look for perfect. Perfect. So, eto na po yung request nyo para hindi na kayo magtampo. Ayan, once again, naliwaya mi apo, datakan tayo ket ulitin nyo lang apo nga i-chat. Kasi agtartaray dati screen, nagpartak. Perfect by Ed Sheeran. At yan balong, tiraimon. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against our odds. I know
Oh no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. 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 Senyora. Today. Tonight. Tonight and senyora. Okay, that's it. And with that, Apo, ayan, medyo pumakada kami. Taday pa pag-awid mi. Ngayon, sakbay iti tayo kahit ko lang ako kablaawan. Ibaga ko, nga dumdumag kita tanga kanito. Agbibuya ko na kumadya salami. Kaya pa naway uyawen, Apo, tibuok ko kung na nga nakaawan, uplit ka dito. Sika mo, nagsilap mo dyan muging mo pulong ni. Makita Well, nga talaga nga, kakasta. Nasilap talaga nasilap. timuging ko na ko. Malasin nga masubsobraan dati mga pros itamuging mo, di ka di. Okay nga Rod, kaya't nalabit. Ito yun na pati mauding nga sunata mi. With that, kaya miya po tagyaman kadagiti ng tarabay ng kadwa kada kami tila so di talo nga oras. Ito lang po numero 1 nga programa mi. Adda kami manan. Dito'y 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Yes, and this has been your katropang June. And katropang John Mark. Yan, saying goodbye and God bless everyone. See you again next week, same time, alas 12 gana alas 3 di malam. malam. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. You can tell your friends just what a fool I've been, and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the farm. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. But don't tell my heart, my achy breaking heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaking heart, he might go up and kill this man. Sama the first voice. Okay. Sa oras lang may second voice eh. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your doctor about my leg. Or tell my brother Cleve, whose fist can tell my leaves. He never really liked me anyway. Oh, tell her Louise, tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill this man. Ooh. Achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill this man. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill this man. Bye-bye.